Hai menaze ting choma I zai hai menaze Zeme man sage klum na mai kram ke zi squee ting kum chama zai nkai ke chum ntak mai ting chua kidai reguman sa Zeme ko gine ina hai mena hange polia ga dera dele Anui Zeme roge zai Assam Dima So district ge Padma Shree award ngaurai lang bepe Sri Dr. Ramkuiwangbe Newme nznai kram ke zi te setting kum changna za nkai ke chum kamai ge district ge Delhi gene wangke changai dele za ka chuling zane pa Delhi gene Assam Dima So district ge wangke changai za anui Zeme za hazet ke cham cham mena pchungau dor hange za Assam Dima So district Boro Haflong Ranima Gaidindu statue tai gene bam ko dele za chuling Zaine chige pchungau hador hange anui Zeme wangai biru namak za pchungau gai nei za ka hagui me hazet ka cham cham me za media maramdu wangai dele za achu dele za chige pa wangke changai za ranima gaiden yu statue ge hingeu pegai aipo chang de hazet ka cham cham gu unit za organization mane pachu ngau hadau gai za misui ibe geto basam pegai za felicitate teu gai dele za achu le zan ai za anui pau Sri Dr. Ramkuiwangbe Newme Zeme daga Padma Shree award ngau bajek dere kcharang kang zai power ne du luko lakbekla award ko dele Padma Shree award za indiaram kdege fourth highest pamadai bige hato hi hulang be highest civilian award changze bam ko dele chipo zigena anui zme newten dig sang dele zai ra hey generation pyakeuta ne anui pawra samja sate zai chi bam go dele page anui pawdu ringti zai psui I bamra anui pe tingwang ne hingnam gaira dele Zane North East State Manipur Impal ge hanai kum tingkum kum chana za angkai ke chum Femina Miss India hello ibe lui ibe za pnui pum sak ngaukan sambe grand finale klang rahang ge chige ge zau za helidrame mina hang himre contestant me tetibe ri mai ge wangchangai za lale za ka chele Zane Femina Miss India 2023 grand finale event bam rabze wangdai rabe kram ke zi kreuze mingeu tingkum kum chana za angkai ke chum indoor stadium kuman lampak Impal Manipur gena bamgule za chule Zane Femina Miss India 2023 grand finale event Manipur Impal ge bamra beze mailut ke za nai kum gena North East State ge aigumbe event ge dibe organize teze let pakai beze railang be gore dile za ka chule Zai Femina Miss India 2023 grand finale ge kzau zahli drama mina hanghim reu contestant me Manipur Impal International Airport nelimbet saubam ge limkeu ge za pnui ze hadau mane traditional North East magu hapai pnuize ntheu gai dele zai pe gai dele za achule zana Manipur ge bam North East State ge anui zelang rong me bam le na chogume hanai kum tingkum kum changna za angkai chum Femina Miss India grand finale khaklang gu event bam ze pira hange te changlang le na YouTube ge live stream te gule za achule zana ipo event program za chogume pi nei mele na YouTube ge na beauty pageant India ge na pi do duile za kachule Zaine tetibe kram ke zis na tingkum chama za ngkai ke chum mai ge Pride Plaza Aero City New Delhi ge hanai kum tingkum kum chama za ngkai ke chum gu Trans Queen India kahlit bige anui North East State Arunachal Pradesh Pasigat ge nam puimi mina hangket Victoria Taying khachebe puine leiza second runner up ge ngamwang de leiza achew de lei zai Victoria Taying na ai second runner up ge wangbrun namak za best ram wakdu title ngau de leiza achew lei zai hanai kum tingkum kum chama za angkai ke chum Miss Trans Queen India pageant ka halit bige RC Ghosh Mumbai puine railang bige ngamwang ni dele za achew dele zaina pakna be first runner up ke za Ila Dev Verma ne ngamwang dele za achew dele zaina pak chum be second runner up ge Arunachal Pradesh Pasigan pui Victoria Taying ne ngamwang dele za ka chewle Zaina India kadai go government na India kadai ge lungme kalaksia me kabang ki ge bamze kacharang kang ngara hange scheme ikak sangba special scheme la kai gu leize ka chedle Zaina India ram government center na ai kalaksia me India kadai ge lungme kabang ki ge bam hange scheme ikak sangba kacharang kang ngara hange let kai rabza kalaksia me kabang ki ge bamme chogume kacharang kang ga bzi ge na kabang ki ge na pechilak zlame zai pnigu bel pe hange kacharang kang ga zalame kachima hange let kaira kaulei jasali Zan Assam hazo town ge tetibe kram ke zis na
tingkum changna za angkai ga chum ri mai ga pui mi mina hang ke je pe bo me mpe mi mina hang skui mena go dui be bzigene police mena pnui je nimni dele je achu dele za ai pe bo me mpe mi mina hang skui mena pui mi je ka go dui bze gari tet bi higene ka go dui dele je achu dele chipo zigene police mena ai ka go dui me pui mi je mina hang skui mi je nimbru namak je pni go gari du system ni dele je sali za ne man sa po go be chai su je chige ka dui be pui je Assam Dimaji district ko le je ka chu dele ki bo mena police me je complain po gai be je chimina hang skui mi je police mena nimle je sali Zaituna Ukrainian eastern city of Bakhmut kachebe bamge Russia spy manai Ukrainian spy me kahrai bize pranchi sangja lale ja chudle zaina Ukrainian go president Volodymyr Zelensky ne Poland ke deigene saje Bakhmut city ge ndai ki ge Ukrainian manai Russia spy me harebe pranchi sangja bamlus du bugu spy meza kupen makule ja chudle momag ja kupet hange chang dile design du Russia spy me lunghre sangja te 2 lakh sangne kupet kule ja chudle za Ukrainian Gdegu President Volodymyr Zelensky ne saja Bakhmut city ge Russia spy manai Ukrainian spy me harite tu sangjabam rogedu Ukrainian spy me ka harebe ze lupet rabria ngope male je kachule zaine Greek de mena Ukrainian mahange Reimro Gimi za Herei Gari Soviet era BMP infantry fighting vehicle pegule za khachudle zana Greece kdaimgu military official ne saja Greek daimgu spy mena Ukrainian spy meza training du pay za chirne magza teng Herei Gari daigum teirami za daigum khabrami kachebe tagrames du kagate dele za kachule Zai China kdei menen znai kram kyu zit setting kum changna za angkai ke chum kamai ge sa za China spy mena zi ke chum ne hange Taiwan kdei imbia pi pnigu gimi igak sangbra me missile za bomb rameze kablia gulei za achule zane China spy me People Liberation Army Eastern Theater command ne sa za China spy mena pnigu gimi igak sangbra me za missile bomb igak sangbra me Taiwan bia pi kablia rabze kram kyu zit set gene kram kyu zi kreu ting changna za angkai ke chumria gulei ja kachule za India ke degen znai kram ke zit set tingkum changna za angkai ke chum kamai kunta kang kai ma dai lungene COVID-19 hararit ka hachibe nimpe ka dai me mina chang suruk za hai ke ze hangring yeming ze nimpe ka dai dele ze ache dele the Union Health Ministry datagu man sa pa web chai sui je chuna India ke dege COVID-19 hararit gene raj ba me mina chang him re ke ze hang hai ke ze hang rex quiz ma dai me raj la le ze ka chule zana India ke dege COVID-19 hararit pe begine na maire ka chang bge Zeme na me ratau di me ai COVID-19 hararit gene krol ma dai je lak hadai je sna je chang ringe ke je mina hang hai na je ringe je skui me ra chang dele je ache dele zena plan te je Zeme na me ai COVID-19 hararit gene chai di me mina lak minge je chang him re je hang hai skui je hang ringe ma dai me chai dele je ka chele ai gene na mai kram ke ji skui ting kum chang na je kai ke chum thang mai ting chua ki dei re guman sa loi gai dele pi gai zain king gai ni mele ni je to dele